Rojbaş Kurdistaniyên hêja bi panorama çarpel heftê vê îro ez bi were me bi hêviya ku em bi hev re rojekî xweş û berhemdar derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanên hêja wek hûn jî dişopînin çarpel medya de televizyona dijîtal de pêşengtiyê dike. Rêvebirên çarpel medya li gor pêşketinên teknîkî û îmkanên di destê xwe mora xwe li ser li guherandinê dixin. Berê di panoramaya heftê de me bûyerên heftê dinirxand lê niha hedefa me her roj sernivîs û bûyerên heftê nîrxandin e. Armanca me ya sereke her roj bûyerên bi her çarpeşçeyê Kurdistanê têkildar e em dixwazin wê bi temaşevanên xwe bidin guhdarîkirin, bidin agahdarikirin û bawayekî em wê mijarên li her çarpeşçeyê Kurdistanê pêk tê em wana binirxînin. Temaşevanên hêja îro li stûdyo mîvanek minî hêja heye. Berî em bi mîvanê xwe ezîz dest bi sohbeta xwe bikin, dixwazim çend tiştan bêjim. Li Rojhilatê Kurdistanê bi qetilkirina keça Kurd Cîna Emînî şoreşek dest pê kir. Çarpel medya bûyerên her çarpeşçeyê Kurdistanê dişopîne, hewldanên li wir tîne ekranê, piştgiriya wan dike. Ev bûyera jî ji bo milletê me, ji bo her çarpeşçeyê Kurdistanê bûyerekî girîng e. 5-6 roj e li Rojhilatê Kurdistanê gelê me bi xwepêşandana dest bi şoreşek kiriye. Berê ez dixwazim bi mîvanê xwe bi we bidim naskirin û di vî warî de dixwazim bira mîvanê me derheqê vê bûyerê fikr û ramanê xwe bêje. Mîvanê min îro koordînatörê ofîsa derve û dîplomasiya enî û aşîtî û azadî Rêzdar Hewas Egî de. Kek Hewas tu bi xêr hatî? Spas kek Sêra silav rêz. Kek Hewas tu başê vîdarim. Spas û sax bin her serkeftî bin destê we sax be. Hêvîdarim hûn baş bin kek Sîraj û destxweşiyê li hevalê li kontrolê jî dikin ê alîkar pêkanîna vê programî û her wiha li we dikin. Keka Hewas berî cenabê te em dest bi sohbeta xwe ew dikim ne mijara me ye em ê mijara Rojavayê Kurdistanê bi hev re binirxînin. Lê cenabê te jî siyasetmedarekî naskiriye û ez dixwazim wek Kurdekî Rojava, wek koordînatۆrekî ya duwarê dîplomasiyê de tu karê hêja dikî, dixwazim tu derheqê bûyera şoreşa Rojhilatê Kurdistanê çend gotin ji temaşevanên me bêje. Tu vê şoreşê çawa dinirxîne, kuştina Cîna Emînî çawa şîrove dike? Fermo kek Hewas. Ji berî her tiştî serxweşiyê ji gelê Kurdistanê bi tevahî dixwazim her wiha gelên miletên cida li Eyranê de bi rastî miletê cida jî wek beşek mezin şwa şirîk û alîkan li vê serhildanê de destxweşiyê li xelkê Rojhilatê Kurdistanê dikin û her wiha gelê Eyranê ê bi rastî wek serhildanekî dijî rejîma Eyranê wek rejîmekî bin siha navê mixabin, yanî li rewşa Rojhilata navîn de tim desthilat İslamê kart ênin tenê yan dîroka İslamê birangekî şaş kart ênin çawa têxin berjewendiyên xwe ê desthilatî de û miletê xwe tune bikin. Rojhilatê Kurdistan em bêjin Rojhilatê Kurdistan bêguman Stenbolên Kurdistanê tê bîra me Qasımlo Qadî yanî tarîxek em wek navlêkiniyan dîrokek dûrî dirêj a Rojhilatê Kurdistanê mesela serhildana de heye. Hêvî me ev serhildan bibe cî yan bingehek
شپێکانی چارەسەرکردنا مافێ کورد لە ڕۆژهەلاتی کوردستانێرە هەروەها باوەریم دە تنەکردنا رێجیمên دیکتاتۆر هەندێ دەڤەرێ تمامی دە ئەو دکەوێ بەرژەوەندیە مڵەتا دە ئەم وەک خەلکێن پارچێ دیئێ کوردستانê بێگومان وەک چاوە خەلکێن مال دەڤەرێ جدا جدا چ داخوایانیên partiyê siyasî ئێمە تایبەت وەک ئەنجومانی نیشتیمانی کوردی چ شریکاتیا خەلکێن ڕۆژهەلاتی کوردستان و خەلکێن مڵەتên ئەیرانê mesela xwepêşandana de em dibînin wek erkeke li ser milê me em alîkar bin xelkê xwe yê Rojhilatê Kurdistanê heta bigên armancê xwe yê sereke avakirina desthilatekî li wê dê nenavendî têde mafê mileta hemû têde cîcî bibe û bawerî bi mafê Kurd wek miletekî resen serxakî. Gelek spaskek hewas malata ava em jî şoreşa Rojhilatê Kurdistanê piştgiriya wê dikin û divê ev şoreşa wan li gorî xwesteka wan bicî bîne. Kek hewas ez bi destûra te di mijarên giringiyê bi Bakurê Kurdistanê têkildarê dixwazim derheqê wan de hin agahdariya bi temaşevanên çarpel medya parve bikim bi destûra te. Temaşevanên êja du biyerên giring anka di Rojava me de ye ez dixwazim derheqê wê hin agahdariyan bidim we ev heftakî mijara hevdîtina AKP û HDP di Rojava Türkiye'de bêguman ev mijara bi şiklekî Kurda jî alaqadar dike. Di mijara destûrekî nû de di navbêra AKP û HDP de divên ew ê li hevhatinekî pêk were. Li hevhatinekî di mesela destûrî de ye. Ev li hevhatina wexta mirov şîrove dike bêguman li Tirkiye wexta hûn siyasetê bikin wexta hûn di parlamentoyê de bin bibon hevdîtin tiştekî xwezayî ye mirov kare hevdîtin bike lê divê mirov wexta vê ev hevdîtinana dişopîne divê ev hevdîtin di kîjan astê de dimeşe û peyda wê ji milletê Kurd re ew ê çi be herkes ji pencera xwe bûyera dinirxîne ev wexta mirov vê hevdîtinê dişopîne hetanî do ev ê desthilatdar ê siyaseta Tirkiye birêve dibirin AKP û MHP bi awayekî dijwar êrişî HDP dikirin êrişî siyaseta wan dikirin lê ji bo berjewendiya xwe anka vegeriyan hatin vê hevdîtinê dikin. Siyaseta Tirkiye'de mesela hilbijartina de her li ser mesela berjewendiyê wan dimeşe. Mesela makiyajê ye ya jî mirov kare bêje bi hin pîneyan dixwazin vê pêvajoyê birêve bidin. Dema hilbijartin nêz dibe raydarên dewletê partiyên wan behsa azadiyê dikin, behsa hiqûqê dikin, behsa wekheviyê dikin. Rewşa siyasî bi awayekî nerm dikin. Li seranserê Tirkî kêsa pera ve dikin û pera bela dikin. Ev tiştana mirov yani dehan sale em dişopînin sîstema dewleta Tirkî li ser vê astê dimeşe. Lê merî wexta lê mêze dike ji bo me Kurda divê mesela meselê de çeyî. Qeneheta min divê Kurd divê mijara ew ê de divê stratejiyekî ji xwe tespît bikin. Me tarîxa AKP dî û tarîxa AKP jî nîşan dide ku AKP di siyaseta Tirkiye'de ezbera kemalîsta xera kir. AKP di siyasetê de gelek guherandina çêkir.
لی او گهراندنین AKP چیکر پشتی دمکی نرگل برجوندی وی بو AKP رابو او تشتانا یک بی یک جدست کردا یا لاواز کر یا جدست وان کرد و دست به سیاست زخت و زوره کرد اف گوتنین گوهرتن یا جیو گوتنین او بقناعت همه پوچ و والا درکت لورا او پوچ و والا درکتن همه جمسلا که محو کردا ده مغزاگونا ترکیه ده جینه بو محو آزادی محو دموکراسی ده مغزاگونه که ده نبجیبه زحمته که او کاربن دوی مجاره ده گوهرتنه که ماینده و ده نورمین دموکراسیا ترکیه ده بجی ببه اف سیستم قناعت من اف سیستما 3 سالیه اف سیستما رزیایه دبی نه بپینه کرنه دبی نه کوی شوان دکوه بچن بحثا دموکراسی بحثا گوهراندنه بکن دبی لبی ولاتی حوجه کراسکی نو حوجه فصلکی نو حوجه قیاسکی نو هیا کو گلین لترکی دجین به هفره کاربن بجین نها لگوهراندنا و زیارت تاوان یا آخ پارتیه یا HDP مرو وقتا دشوپینه دگوهراندنا مغزاگونا ترکیه ده چیه؟ 4 خالین وانی اساسی میزکن یک ملت یک آل یک دولت یک ملت اجبوی ملت اجبوی کردا چایی تشتکتونه ابیاج بوی چدکن ام همو جنیز ده دشوپینه هل بجارتن محلی یا استانبول یا باجارن مزن دربایا کی پر مزن ل AKP ل MHP خست لی آنکا استراتژیا خو گوهراندنه او دیتن کو بچاوی خو دیتن کو رایا کردا دنگ کردا تاین کاره اوی چر بکن به ماکیاجن بچوک اوی بخوازن رایا کردا بکشین نالیه خو ذاتی دبر ده وقتان بروف دشوپینه جی هلوستا MHP کو MHP پارتیه کی نجات پرست پارتیه کی فاشیست او پارتیا لدجی و هدیتنی درنت کت یک جانا دجبری وان ام ببین او محالفه او عالیه جیر دبین محالفتی یا اتفاق ملی وقتا تشتکی در حقی وی بیاره دکر قیامت راد کرن دگوتن اونچاوا دچن به تروریستا به اویره هدیتن چه دکن اف سیاست دوی سیاست ده دوی هدیتنی ده دوی مجارا گوهراندنی ده فنک هیا yani فنک کو دیسا دخوازن زانن کو دبیزن کو گلک آلیا ایدی کرد جبوی دخوازی جبوی حقی خوی کولکتیف دخوازن ریخستن خونا بین جمع هف ایدی دبیجن جبوی ما فرقا اتفاقا جمهور جبوی ما فرقا اتفاقا ملی تنهی کی حقی می محفی می بنگهین ده مغزاگونا خوده بجی بکه امی پشگیریا وان بکن قناعتا من دور ده نه تنی AKP MHP دور ده اختورین دنجی هنه او اختورین دنجی دخوازن بشکل کی رaya کردا kanalize aliye ki bikin devir de eğer Kürt jir bin eğer Kürt kanı bin ve pevajoye breve bibin u HDP jî bixwe ku li parlamentoya Türkiye'yi u prayî jî yê piştgiriya wan dikin Kurdin raya xwe didin wan ewin mêzekin minaka herî balkeş bêjin deme hani du robere سه روبره بو سروکومار ترکی دست به اوی کر گو محو آزادیا ملتان به رفراندومی بجی نابه وقتا مروف دو شوپین مروف دو بیا اف جامعه چه جامعه کی د ستاندارتا یا دموکراسی ولاتین دنده وکی د ستاندارتا سوید فرانسایی ولاتین پیشکتی چه محو آزادیا ملتان نه مثلا رفراندومی
لعینی او الولاتی وی به صدا سیاست مدارین کرد به صدا کچو خورتین کردا ji fikr û ramanê xwe tu hadisekî bi gotina wan terorê beşdarî nebû bela ku siyaseta legal demokratîk dikin di zindanê de yê lê ev tişt çi dibe bêsamiyetiya wan derdixe ortê heger dixwazin li Tirkî makzagonekî nû makzagonekî ku gelên li Tirkî dijîn aqiliyetên li Tirkiye dijîn hemêz bikin karibin wîya bikin riya vê yekê jî du rêyî divê di ser ew ê berê bi temsîldarên Kurda bi partiyên Kurda bi baroyên Kurda bi dezgehên Kurdayê din hevdîtinan bikin bêjin ku wele tifaka cumhur ji tifaka millî di vê mijarê de em cuda difikirin em dixwazin heqê wê yî bingehîn di makzagonê de bicî bikin ya jî di vî warî de fikrê we çi ye hûn çi difikirin em fikir û raya we bigirin lê mixabin tiştê ku ez dişopînim dîsa ji bo demên pêş me senaryoyekî di destê wan de ye dîsa dixwazin mihtacî re dengê Kurdan e lê eger Kurd qeleta min di vê mijarê de bi siyasetekî aqilane û acele nekin û nekevin ew ê karin di vê rêkberiya her du bloka de di ortak ji vê peydakî bigirin lê di vê mesela AKP jî mesela hevdîtina AKP û CHP jî wexta mirov ew wê wêneyê dibîne wêneyek ku anka li ekranê dibîne pêşwaziya şiklê ew dibin niha HDP bûyî wek boxerekî li ringê derdikeve ringê gelek cara tudnere pir tiştekî baş dike tekoşînekî dijwar dide û rastî heqareta dibe rastî êrişa dibe gel dibe ya em piştgiriya wî bikin piştgirî dikin siyaseta sivîl bi ser dikeve bi seda belediye bi seda milletvekilî dikeve destê wan û di ser axa xwe îdare dike ji nişka ve du sê heb boxerê din derdikevin ringê bi êrişî wan dikin feqîra dikevin erdê dinerin çi bi serê wan hatî ew jî şaş dibin divê menîş tarîxa xwe dersa derxîne tu rê ji siyaseta sivîl siyaseta demokratîk siyaseta aşîtiyane baştir nine ancak Kurd raya navnetewî de bi vê yêkanê xwe bidin qebûlkirin heger ji nû ve vegeriyanê HDP re hevdîtin dikin divê HDP êdî bi xwe biryara xwe bide û qîmetê bide siyaseta sivîl demokratîk û diyaloga xwe têkiliyê xwe bi temsîldarên milletê Kurd re germ bike ancak ew kanî wê çaxê ji her du tifaka cihê bibêje wele ez partiyekî Tirkiyeyî me lê li vî welatî temsîldarên Kurda heye ez dixwazim temsîldarên Kurda jî wîngudarî bikin û vê meselê bigirin mijara din jî mijara sereke ya dîsa bi siyaseta Tirkiyeyê girê dayî ya ajansa Reutersê nûçekî parve kiribû duê nûçê de dadgeha mafê mirovan di derbarê Tirkiyeyê de agahdarî dabû divê evê de li gorî agahdariya wan berdevkê Yekîtiya Ewropa gotibû Tirkiyê di gelek waran de mafê mirovan bin pê dike û biryarên ahîmê bi cînayne di vê warî de hişyarî dabûn hin agadarî parve kirin lê di 10 salên vê taliyê de hin reqaman dane di ew reqamana dibe 10 salên vê talî 2008 biryarên dadgeha mafê mirova ya Ewropayê Tirkiye bi giştî vana bi cî anî lê hejmara wê dozê 4000 e ew tê çi wateyê Tirkiye gelek caran endamê Yekîtiya Ewropa ve endamê dezgehekî be
لگوری قریتر نامنتوی تبنا گره لگوری قریتر خود گره به حکمتی اف روش هات راده کیدن اف حکمتا دگلک واران ده بریار نامنتوی ده ادی دو عالی سی عالی دلیزه و مرو براسی بیجه حتانی آنکا دگلک مجارا ده بسر کتیه مثلا ترکیه بسیاست ناتویه ده سیاست ناتویه ده دروش بری سروک وزیر سویدی چو جموان امریکا ایدی تینن هر تشتی خواه به کریترین نامنتویی بیتر از یه چاوا قزش بکم از یه جبوی هلبجارتنه و اوه چاوا بکار بینم افجی نابه که ترکیه قناعت آمه ایدی بخواسی که ام دشوپینن ترکیه ایدی هاتی تالیاره ایدی نه تنیکاره ملت بخابینه ده مثلا ناتوی ده جی درکت ارته ده مثلا یکیتی اوروپا و کریترین ویجی درکت ارته ده اندامتیا ناتوی زی جلولی لی ترکی کتی قوزیه کی قناعت آمه دور ده ده چند مهم پیش مده ده سه سالیا لوزانه ده اوی روش بکی داره بچه اگر کرد باش ارگانیزه بن لحر چار پرچه کردستان دستکفتین دستواندهیه لگوری او دستکفتین خواه اگر کرد کاربن به اختورین سیاسی به یا دنیا را تکلیه خو باشتر به و سیاست تا تند و توجی و سیاست تا کشتن بدور کبن و سیاست تا لگال دموکراتیک حاکمی وان به اوی گلک تشتا کاربن بگرینن بله روژه وامه اف هر دو بیر بو ملسر هر دو بیارا بیتنی خواه گو از آنکا درواسی آلی میوان خواه بیم که کواس ببارینه هنک دریج بو سپاس جبو سبراته جبوی گهداریاته جاوالی رجی ریجا بکن برا که حواس بینن اکرانه که حواس عليك كثيرا سپاس جبوی سبراته ما روژه و باکوری کردستان سروی مهن دنگم تیتا که حواس علي دنگتي دستي تسا از گوهدار بون دستي تسا نگو بحثا باکوری کردستان کرد دی چاوا درده و پروبلم و رژیم اسعاد اونهون پیره دهن مجاران ده و دبن ایمجی نها مجارا ما سیاست باکوری کردستان بو و هفدیتنا ماکزاگونا ترکیه هیه و دخوازن و ماکزاگونی بگرین لی دعانی وقتی ده هن آسنگی ایوکی وی اوجی که خواست ام دست به صحبت آخوا بکن براستی وقتا مروف بویرین هر چار پرچه کردستان دشوپینه از گلک جارا دبیم تو جاری وک وی جاری قدر هر چار پرچه کردستان به هف گریدایی نبوی بویرکی لجم و باندور المدکه یا الجم آودکه لروشلات لباشور اودکه demek beri çapemeni de şopant ev demek cigiri alikari veziri derbeyi Amerika'yı gold raş dest ve hevditina kiriye باور دکم جناب تجی ev hevditina dişopine جناب تکاره در حق ve hevditine de agahdari bide temaşavanın me روش چیه گلو جوی گره دخوازن چی بدسخینن پیشکتنین بر بچاف هی تونه فرمو که خواست
سلاورس کەک سیراج دووبارە سپاس گومانم دا ینی وەک هون زانن یعنی ئەمریکی بەلکی دەمەکە درێژ دو سەدەم چێبوونا ئەمریکیال هەندرێ سووریادا سەدەما یەکێ نە پێشبەچۆنا چارەسەرکردنا سیاسی و ئاژبەری یەکێ ئەس بێژم ئاژوارە گرنگتر و مهمتر هەبوونا تیرۆرێ هەندرێ سووریدا و دەرکەتنا داعش و هونزان ناف گروپێن تیرۆر هەندرێ وێدا بو سەدەم هەبوونەك ئەمریکی فەرمیل سەرخاکا سووری سەروەریە هەڤپەیمانە ناودەولەتی بکێ و بوو بنگە هەبووناوێ خاکا سووری بەشێن جدا جدادا لێ بەشێک شوێر وەک ڕۆژاوای کوردستان بەشێک باش گرنگی هەروەها هەسەدێ وەک هێزێکی بە ڕەنگێکی ڕەنگا بەشێک کورد جیەخوا ناو دەتبینن ئەوژی هێزە سەرەکە ئاجژی تیرۆرێ ئەو سەدەمێن هەبوونە ئەمریکا ئالیە دی مەسەلا چارەسەرکردنا سیاسی داونزانن ئەنجومانی نیشتیمانی کوردی 2012 حتا ئیرۆ بەردەوام پرۆژە دانوستاندنên siyasî û çareserkirina siyasî de sê peyman hûn zanin nabêna mixabin halê me Kurd e ev tevlî dijminê me nebesin em xwe jî carna wekî dibêje em nikarin tifaqên wek lazim derfetê tên em feydê jê bikin û em tifaqa bikin û em bikarin bercewendiyê milatê hewaz biborîn ez ketim nabêrê cenabê te behsa sê protokola kir behsa dijminê lê dijminê me li hev jî dikin vay yanî Tirkiye tu jî şopînê îstixbarata Tirkiye û ya mahbaratê hev dîtin dikin dixwazin Tirkiye û Sûrî li hev bînin ma gelo êwe wext nehatiye êdî hûn jî divê mijarê de rêkê bibînin li hev werin گومانە بدە وەک جەناوێتە گاوێدی گوت ینی ئەم دێنە خە بدن هەر چار پارچەی کوردستانی مخابن ئەم عین یەک ڕەوشێرە دەرباس بن ینی و ئێشێمە یەکن هەر چار پارچە یەک ئێشل جەمەهەژی ئەوژی ئێشە بەلکی باوەریم دە هەری مەزنە هەنێکی ئەز ئەزیتیا کەساتی ئەز ئەزیتیا حزبیتی و هەروەها ئەم ینی دەر و دۆرێ مەژی نە برەحەتی وەکت بێژێ بەلا خۆشمەت بەتکن هێلن ئەم برەحەتی نێزیکی هەف ببن هەنێک ئەو ئاستانگیە دەر و دۆرێ مەژی مخابن هەنە بێگومان وەخت هاتیە ئەس نەتەنێ دبێژم وەخت هاتیە ئەم هەفتوو بکن وەخت هاتیە ئەم چاوانێ تێکلیە خوا خەلکێن شریک بخوارە دەڤەرێ خوادا نەتەنێ وەک کورد شریکێن خۆی دەڤەرێن خوادا شریکێن خۆی دەردۆرا خوا ئەم چاوە تێکلینە جدا بڕەنگێکی دی هشیاریک زێدەتر ئەم نێزیکی وێ مەسەلێ ببن لێ ئەمریکیش 2019 دەست پێکردن بەلکی تقریبا نێزیکا داویە 2019 چاودێریە مەسەلا دانوستاندنا کوردی کردن ئەو گومانە بدە دگاوێن گرنگ یان بنگەهینی گرنگ هاتن ئاوێتن یەک ژێل مەسەلا هەفکردنا نەرینە سیاسی ئادوێ المسألة ليفاجري تشاواني ليفاجر وري تشيكرن بيجمان هناك خالمانه شوي دميده حتى انها علي امريكي هفديت نيما بوارا بردوامن تشل الهندربي تشل جدربي تشل كردستاني بي تشل جنيفي بي تشل امريكا بخوبي ام بردوام وقت بيجي امو امريكي هفدود بين هروها بشيديجي او امريكي بهفدود بين امریکی بلکه از وگرم پرسیارا سرکه بنگاه پرسیارا سرکه آجانابته دما تالیه ده خلقت بینه سدمه ویچ نه یعنی اید بینه هون زانن چار آرمانجن سرکه ای امریکی دست نشاند کن سدمن هبونا و الهندره سوریه ده یک جه مثلا تنکرنا تیروره دو رینه ده پیشیا ایرانیا و میلیشیات و گروپ پیشیا واده بکارن وقت بیجه درباز ببه یان سير تعدائل المصالح وبرجاندية وابكي سي روشة آبوري ومسألة مروفاهية عقوبات يعني جزاين سر ريجيمي ومسألة ملاتي سوريش هفدو جدابك نمونا قانونا ياسا قيصر هات ليكرن ودبرين روجافاي كردستان بشك باش جهات جداكرن يعني دوري واجزار چار مسألة پیشوچونا سياسي وچار سركرنا سياسي الهندري سوري ده ام حمود زن اف مجار حمو هفدو وگریده حتی تبکاری آرامی پیدا بکه دیجی تیرور بسکنه ویل هفکرنه سیاسی هبه دبراده یعنی وی اتفاق هبن پیمان هبن حتی تبکاری روشا آبوری راحتیت ده پیدا بکه
او جي بحاجتي اتفاق سياسيه بحاجتي خلق سر دفرا خو بكن وخلق نبنابر بن جدر في ولا بن خلق سر دفرا خو بكان شريك بن بروجا دا وبروجا آوا بكن آوا كرنا ويدبري چاره سرکرنا سیاسی هک ام بیجن بگمان هم زان 5 هزه لشکری ایران هندره سوریا ده هنه هزه ایرانی هنه هزه روسی هنه هزه ترکی هنه هزه امریکی هنه و برنگه کی دی هزه اسرائیلی هر وها ملیشیات جدا برنگه جدا هندره سوری ده لی دورین ما بشکش دورین ما ایرو وقت بیجه دورا هبونه امریکا بشکش ترک کردزانن درباز بونه او گروپین چکدار جدا درباز بونه یعنی مخابن تولی 4 پارچه لی روجاوای کردستان جی ایرو مخابن 2 پارچه روجاوای کردستان نه پارچه که نه یک ریوه بری الهندریوی ده نه یک ولاتا یا ایرو وک الهندریوی ده جی خود بینه او جی جدا بونه که الهندریوی ده چیه بوش برویه که امریکی تخوازن الهفکرنه کردی هبش بر او برجواندی خواهی سرکه او تیدا آرامی بکاری تیدا به پیدا کرن و فشار سر رژیم واری کرن مثلا چاره سرکرنا سیاسی ده جبر آلیه دی روس خوازن حسده یا قصده و مسده و پیاده بکشینن دانستاندنه کی برژیمه و امریکی بینن او نباشه ایمجی هم بینن او نباشه دانستاندن و چاره سرکرنا سیاسی ایرو روشا سوری بریار ناف دولتی درکته او بریار ناف دولتی گرکه بنگه بش چاره سرکرنا سیاسی را هک نبی بنگه چاره سرکرنا سیاسی ده التیده مافین ملتا و طیبت مافی کرد التیده نین تثبیت کرن بگمان آمده و دیسانه 100 ساله وک 100 ساله جبری کرد روجاوای کردستان ده و خساره کی مظلم ببین لی تبلی نمو ایمن وک کساتی است بیجم نممکنه روجاوای کردستان وگره جبری 2011 چاره سرکرنا سیاسی هبه و الا پرسا کرد الوی پارچه کردستان ده و وری چاره سرکرن بیوی نممکنه لی نه معناوی والله ما ترسینینه نه ما ترسین زیده ها بحاجت عمل هفدو بکن او هفدیتنین امریکا بگمان آمده تنی تیره ناکی تنی وری آلی کی ما ببینه و آلی کی وا ببینه وری جواتا کی حاضر بیو او شکره جوارا جواتا کی الجنیف ده بلکی جبری دمکی الجنیفش امریکا را جگوتیه حاجت بنگه وری پیکانی استراتیجیک راست دم وری دست استراتیجیک شوا دانستان نارا وری دانی دم وری دست نشان کرن بنگه هک ناف دولتی شغل جیره ببی وری کرن نه تنه بس همانی امریکی گمان آمده بهنا وافراه بلکی بس ای بینا وطنک سر عرده ضریبه دانه چینه وک خلق روجاوای کردستان کردن دو بلکی جناب وجه دید هر روش مخابن جنازه پنابره عمد وگرینه جغینی شر تیروره و جغینی مثلا گروپ چکدار جدا و جغینی آستانگی رژیم سر دوره ما پنابریال دوره ما ده چید بن مطرسیک مزن ایرو السروه های نها بپاریزه که حواس بقاسی کو ام ببین روشاوی تالیه از دشوپینم نها به شر اوکراینیا و روسیا مجاراوه کتبو اوا دودیا کس بالا کسی ندکشان لی ملاقات جناب تا خوند ده پیوین خود جناب تا دبیجه پیوستی به اراده کی ناب دولتی هیه داکو کار به چارەسەریya سیاسی پیدا بکه نها اراده کی ناف دولتی گلو دوی مجاره ده جناب تد خوازه چی بیجه از خوازم تو جاوی بک مثلا انکا وقتا مروب میزه دکه یه لسحاوه بواره سیاست دکه دو آلینه آلیه روسیا ترکیه ایرانن آلیه دنجی امریکایه گلو امریکا ده چاره سرکرنا و پرسه لگوری جنابه و گران تردگره یا جیوک جنابه تگو بیناوان فریه دخوازه تشتکی دم بکه چی مبستا تجویه و چیه تو دخوازه چی بیجه برا تماشوان ما حیوان جویه و هب
اما ام مثلا اليو ان رژیم مناقشه کرد یعنی ام دینا خود دم بریار ناو دولتی ای در حق سوری در کتن مثلا بریار 22 54 نمونه از دبیجه القناغه 6 هیواده دستورک ویورین ویسانده باش 2015 حتی 2019 تتکاری بیجه داویا هجده 19 نه پشتی دمکی جنکوکی نوکانه کمیته لجنه دستوری کاری دست نشان بک تبلي فيتوهات ولاطة فيتوهات الفيالي فيتوهات تركي هبين فيالي فيتوهات روسيا هبين سر خلقي السوري وشريك بونا واب مثلا دانينا دستوري ده 2019 حتى نها هجده قناغ كوميتا دستوري تشيبون بلكي از بهتري وادا حاضر وقت جروبك مي بشقرتنا ما في نتوا و ديمقراطية الهندري سوريا ده و جيجي كرنا ما في كرد الهندري دستورة سوري آبيش روجه ده از حاضرم جنيف بجروب هوالين خواهيديره هشت قناغ جنيف نكاري الهفكرين تشيبه كاغتين دانوستاندن تشيبه بس الهفكرين سر خالة كده جي تشينه سدم تشينه قناغا نها جرك ريجيم بهاتا جنيف جبر روس سويسريا عاجز بون تكليك دبلوماسي نونري وارا نكرن قبول نكرن ريجيم ورن جنيف تركي جي بلكي جارك عاجز به قبول نكي بشك اوبزيوني وري جنيف مشكلاك جبر وياكي ما نرينا ما او نرين ما بيو ان رجي مناقشه فرنسا بحاجه ايرو افولات خدي باندور الهندري سوري ده بحاجه جواتك بك حاضر بونا سوريا او ولاتن هاتا اجمارتي وش غيني واجي قال لك دي هنا ولاتن على باجي هنا دس ورداني الهندري روشا سوري وبقمانم ده بيويست رولك ولاتن على باجي رولك جرينج بلايزيب مثلا سوري ده جركا او كونغر تشيبه حاضر بونا خلق سوري ام بريارا 22 54 ام دانن برخوا و برياري تفسير بكن سر و برياري ام خطك وريداني يعني نحشريك وريداني اولات الهفدو بكن هك اولات الهفدو نكد مخابن قول روشا ايرو سر عردها ارادك جموا ولاطا نبي ارادا ملا سوري تني تيريناكي مثلا چاره سرکرنا سیاسی پیش حواس جناب دبي لعالي قصة عالي دولة النعان كان ممكنة دبي مجاري ده سياسة أمريكا وروسيا يكبن بيجو من كاكي سيراش يعني ام وقت قلتنا قال لك استنجي وزحمتي البيشكاوي ده نرين قال لك نرين جدا نافا بشاده بيج هك ام نمونه وقت جنابته بحث كل مسألة اوكرانيا مدان برشاوقه نكوكي هنا نتني مسألة اوكرانيا مسألة ارمينيا مسألة ايرانيا مسألة ليبيا مسألة مصرية مسألة يونانيا مسألة تركي و 2023 ورولاوي نه و نزيك بوناويج مسألة را قلك نكوكي هنا ليه ولات تالية ولات دزگه واهنا او ولات برجواندين سياسي هنا ام وك خلق روجاوای كردستان يعني وك خلق السوري ام وك برجواندي تشتي ممكن ام بكارن برجوانديا نزيكي هيك دوكن وام آريكار بنوه مسألة ده ام هناكي برجوانديا حتى ام بكارن آستانگی و زحمتی و کشتن و برچیبون و تالا کرنا روزانه تیسر در حق ملت مده ام بکارن کیم بکن و ام هناکی کار بویده بکن چه ممکنه نزیکی هفته که حواس به نقطه ده ببور از یک جانت که بنابه دوی نقطه ده دخوازم پرسه کی بر به چاره سریه بچه مثلا ملاقات و تالیه رزدار ابراهیم برو به هیئت امریکی را کربو دور ده گوتنه کوی هیئت دوی هات خواستن که ام ده چاوا کاربن دانوستندن کرد به کردی جنو و بگرن يعني امريكي او هيئتا جوان خواسيه كام چا اون چه دبيجن دبي هر دو عالي چه بكن ياجي او هات خواستن گلو تي واتيا كو او هر سي بروتوكول جناب تگوتي او جعف درباس بن جنوبه ونورن جمها چه جواتي خواستن يعني ما بس في داخليانيه چيه چاوا شيرو ودكه که سیرا خواسته پیمان ما هنه بالجاوديريا جناب سروک برزاني ده
هەفدیتنێک مایان کاغەتێک ناوێنامە بن چاودێریە سەر و کۆمارێ نونەرێ سەر و کۆمارێ فەرەنسیدا هەیە وەختێ ئەمریکیژی دەرباز بوون سەرخەتێ و بڕاستی ئە زەلالی بێژم ماژ ئەمریکا خواست تێکەمن سەرخەتێش بەر ئەمریکیل هەندر دەهەنە ئەمریکی دکارن فشارێ بکن ئەمریکی ئالیگرن پەیەدێ و مەسە دانا چەکا و شەرێ دژی تیرۆرێ بشکەرە زەلالی بێ مەسەلەیدا ئەو دکارن فشاراژی بکن و ئەمریکی بڕاستی 2019 وەختێ مەهات هەفتکردنا سیاسیژی کردمە سەر بنگەها پەیمانێش بەرێ هەنە پەیمانە دهۆکێ مەکرد سەر بنگەها پەیمانە دهۆکی لێ نەرینا من ئەز بشکەرە بزەلالی ئەز دبێژم قۆناغا ئیرۆ ئەم گەهانێدا باشە وەختێمە نەرینا سیاسیل هەفتوو کریە ئەو نەرینا سیاسیل دنیە هەمیێدا دەبەرێکی ترێڤەت بێ vê qanûnek hebe wê deverê rê bê vê distûrek hebe welatek bê distûr rêve naçe wa em rêxistinê siyasî ne her rêxistinek me siyasî tiştek wê navxwayî he heta dezgehê xwe pê rêve dibe her yek dizanê karî wî çi ye wacibatî wî çi ye desthilata wî çi ye çi rengê ev wê rêve here cem wa tiştek heye navê wê jê re dibêjin eqda îctimai hevkirina civakî cem me jî me distûrek Kurdistan pêkaniye wek nerîna me Sûrî Sûriyek ne navendî bê vê herêmek Rojavayê Kurdistan hebe baweriyêm de îro qonax gelkî pêwîst e em werin hevkirina civakî ya wa û distûra me reşpela distûra cemeheyî em dan ber hevdû em rengê îdarê mûnaqeşe bikin wê hevkirina siyasî em tercemekî jê re bigin em bêjin çawa em ê desthilata hevdû cida kin desthilata ya rêveberî wê bi çi rengî bê hêzên parastinî wê bi çi rengî bê nimûne ez dibêjim em bêjin berlemanê me wê çi rengî bê hebûna kêmnetewa li hundirê devera me de wê çi rengî nav de bê çawa desthilatê xwe em ê rêve bibin ragihandin em çawa lê dinerin tiştên herî esasî li hundirê vê rêveberiyê de gerek e em lêvegerê çêkin em bêxin wek yasa em rêzê lê bigirin yek ya ewil wê gerek e em bingehekî aram peyda bikin wê bingeha aram em bikarin xelkê li hundir de xelkê me ê li hundirê Rojavayê Kurdistan de deverê em dikarin û xelkê me ê îro penaber bûne çi başûrî Kurdistan çi Ewropa çi beşek niha li Bakurî Kurdistan em bikarin wa bêxin şirîk mesela hilbijartina de em bikarin çavdêrîk navdewletî jî peyda bikin li wa hilbijartina de گور اتفاقا سیاسی ملهفدو کر ام هفرت کارن دستلات چیکن باشه ملهفدو نکر ام وکل دنیا همیه ولات پیشکتی ده ام ده دقائما ام هرن هلبجارتنی و ای درکت پیروز بجیره بلا اوره و بریب که حتی دما پشتوی گرک ام بنگه وک پارتین سیاسی وک نرین سیاسی بنگه آرام یا ببه صدم هبونا ملت ما بمینه سر خاکا خواه اموی بکن رغم نه ابد نه مهمه از ایرو دستلاتم یا نه دستلاتم لی مهمه از ایرو چکارم بنگه آرامی از پیدا بکم هندری ویده برید از چقاست کارم بنگه کی پیدا بکم از وکیزه کی خورد بم سبا سرماسه مافی ملت الدستور سوری آپیش روژه ده اجیجی بکم نها کێک حواس ئەv tiştê cenabê te dibê tiştê giştiye û li gorî normên ku em li welatê lê dijîn û welatên demokratîk normên hêjan e lê desthilatdarî û parvekirina desthilatdariyê hinekî zehmet e gelo peyêneke amade ye ev desthilatdariyê bi wer parve bike ya jî amade ye ev tiştê hûn dibên bicî bibe hûn biçin hilbijartinekî azad amade ye gelo dibê gorî çavderiyê te niha belkî wek xwazê hinek şwa jî hazir ba gotinê de baweriyêm de wê bêje em amade ne û kerem kin wa hilbijartina em herin hilbijartina lê şert û mercê hilbijartina hene dinyê hemiyê de yasa hene vê ya yekê tu bingeha peyda bikî یا یکی لحفکرنا سیاسی وقت مگود یا دوی دانونا قانونیه وی لحفکرنا سیاسی تبیخ قانون بیخ دستور یا سیه به آلی کرن یعنی ایرو نابه مثلا از هرم دنگی خواب دم و از پرسیم یک چک ده محاسبه چک الملیویه و محاسبه
نممکنه يعني از بن ساعت ترسي دارم دنگا بدم و بنگه کی از پیدا کم خلق دنگی خواب اراده خواب دی داخواز خواب نرین خواب و بنگه و از پیدا کم او باوریم دن حال ویده و بیجن شبر پیمان دیجی بیجن سر راگانه بیجن کرم که مشکله نی بس الاکتیو السر عرده مخابل ناکد و نمونهش بری داگر کرنا عفرینه پارتی یکش پارتی نها ناو واده پارتی تنی وی وقتی ناو انجمانه دجیبو وارا درکت هلبجارتنا دنگ جوا بهتر آنی مخابل ری ندان وی پارتی به شریک وک لازم و حتی دنگ واجی هات لیستاندن او پارتی نها ناو واده اش كيك حواس بلي نها دبي اون آليين سياسي بيقومان ناكوكي هنا وتاريخ مروف تاريخ ملت دنا ننرخينه تاريخ ما كرد يا كرداجي فيا باشور كردستان دو هيز هبون وهيزين سركه بون ل روج هاتن شري هبدكن ايوا جي كيف خوشيه اون شري هبناكن وش تاريخ خود دست درخستی لی دبی اون ریکی ببینن یعنی آنکا یک جا گاوا دته گو بریارا یکتیا نتوا 54 بجی نهات یک سبب جی ام دیجی دوشوپین گلک جارا جبوی ماکزاگون انسان نکانن ورن جمع لی پروبلما سرکه وقتا آلیه کردا یک به قناعتا من اوی درایا نابنتوی ده کاری وجی راحت تربه يعني دوی ريكي بقر مثلا او داخوانيا بامريكا يا ريزدار ابراهيم برو قوتبو دوی اون ريكي ببينن و دملدس ونورن جم هف كون كاربن دي بروبلمي چارسر بكن گلو بلا جنابته بكاري دبلوماسي جي پر مجوله گلو درایا نابنتوی ده هفدیتنا ده جوا اف پروبلمانا اون ده پی بن جوا تی خواستن یک ریزیا خواه بکن او خواستک آوان هی تونه همو دیتنه می ناف دولتی را ولاتن عرب ولاتن اوروپی امریکا را تکزی سر به مسئله تکرن یک خال سرکه ای گفتو گل سر تکرن وقت شاوه روشا سوری بگشتی و چاره سرکرنا سیاسی گفتو گل سر تکرن دورین روژاوای کردستان و سرکتنا و دانستاندن کردی یک خال سرکه گفتو گل سر تکرن مناقشه کرن اما از وقت انجمان اجتماعی کردی بریار الجمع بریار کنگره میسیا کنگره می چارا پشتی درسته روژه دیکته دار خستن دیسا راش پلین نرینا می سیاسی دیسا بریاره که وش کنگره وری پیش امد بینن اف دانستاندن جدی امنیزی کدبن ام مسئله استراتیجیه و اف دانستاندن سر بکف باوری ام به مسئله بیجن نتنی ام وقت گوتن براغان ندد بیجن یک خالن بنگهین این نرینا می سیاسی استراتیجی یک خاله بنگهین ابوی مسئله و بجدی امنیزی که و مسئله بن اما امد بیجن ایرو صبا و دوز باجی ام آمدن گاوال برو مسئله سرکتنا و دانستان نبکن و دانستان نا دا ولی اکه کسی راج دانستان نک نینه استوی دانستان دبرای هفدو جدا بن و هنکی تنازلش هفدو کن شفدو مالا باب خود در کمن و هنکی کیمایا شفدو را بکن بخوازن مال خواب هفره بکن و هنکی کیمایا بکن نه دانستاندن از هرم دانستان نه هر چشتی از بخوازم از بم یان او تی دانستان نه بخوازن هر چشتی جمعی وکوای نه ولو ام از وی باورید بیجم و ولاتن در ورجی باوری مگوتیه و از وقت برپرسیار دیروکی جی از بیجم ایرو آرکی ما ای سرکه و مسئولیک دیروکی است تو کرامده ام بکارن بنگه کی آرام پیدا بکن ام بکارن تثبیت بکن هیزه کردی هفدو گرتی ها جبر مافی کرد سوریا پیش روژه در روژه آوای کردستان ده ام جی بکن ام حمی بنگه بکارن وی زخم بکن ام لوی بگرن ام لی نگرن یعنی گرک ام هنکی جبیر بکن از ایرو الکودیم هک از لی بفکرم از ایرو الکودیم
بگومانم دوی گلکی نکوکی و صدمه زیده شد تولی هر پارتیک سیاسی هر کساتی که کاری سیاسی دید که جما فی وی ای سرکه جی خواه ببینی جما فکی وی سرکه بس سر بنگه کی راستقین سر بنگه کی راست تیدا ما فی ملت جی ببی هک نسر وی بنگه بی بیم دم همو بیجه بی پارتیان سیاسی نوی پیاده هبی و نوی انا کسی هبی برنگ خواه ایرو هی و نوی مساده هبی و نقصده هبی بس اساس وی بنگه ام دانه سروی بنگهی ام نزیک ببین ام بکن ما فی ملت خواه دستور سوری آفش روژه ده جیب که و قناغا چاره سرکرنا سوری هنکی دریجه از مخابن از نقل کی راحتم از دویجم لی راستی که جبر هفکرنا ناف دولتی حتی ها اراده نینه جبر وی که ریوبریا دورین جدا جدا بن چاودریا هنک ولات ایرو دستلاتن هندری سوری ده یان هبون کوای لشکری هندری وی ده ام چاوت کارن و دوراده دوری جدا جدا ده ام ریوبری براستی ام پیدا بکن خلق بیجه والله کرد کارن خوری بب باشه که حواس زانم متجبین درخص کارته هیه باور دکم پشتی کنگراوه مدی صاحب و دو ببینن جناب تکانه گوتنی خوی تالیه بیجه ادی وایم بر به خلاصیه برنامه جدید سپاس دستخوشیل تا و برادرین می کنترل تواید کم تماشاوانات کم دوباره هیویا سرکتنا 2023 امره ندن دیروک خواه گرینه ام فیدش تجربه دیروکه بکه 2023 ببه سالا جی کرنا ما فی کرد لهر چار پارچه کردستان ده هیوی دارم ام وک هر پارچه کردستانی طیبتمندی خواه ام بپارزن تکلیه خواه ای آشتانه و دانستانده خواه آشتانه ام بردوان بنتیده ام الجیکی نمین سکناندی ام برجواندی ملت بخن اسفاره نه برجواندی پارتی خواه سپاس گلک سپاس که حواس برنامه خوش بو به هویا کو جارکی دن پشتی قنگراوه ام دیسا ورن گل هف و صعبت اخواه بدومین مالاتا و تزحمت کرد بشتاری برنامه بو تماشاوان نیجا ام هاتن تالیا برنامه خواه ما به رزدار حواس اگیتره لسر بویرن روژاوای کردستان صحبت کر چارپل مدیا دنگ کردپرورانه چارپل مدیا دنگ آزادی خواز اولدار چپ لیبرال همو کردانه به کردسی چارپل دنگ کردستانیه امی اب بیرانا هر جاری بینن اکرانی هر چار پرچه کردستان دستکفتیه دستی وان ده یمیه حتی جاره که دن بمینن دخیر و خوشیه ده روش باش باران آزادی دوباره لیک زیاده ازمانک شین و روشن رون هیلی بر هیویاته خیلاتا بدن کل باقی بر خدا نامه حبسامه چند تاری بگشت ببکنیده دبلند کربان گاشم جنجیان و آزادی ناوی ترم زامه جینا جان دایلاتی دنگ شهید بوناته گل و حوز شیار کرن زمانی جنم بندست هر ترزگار کرن داویدی بیک چاری دستانا کف نشوبی لچار دور جهانی داویده هار کرن جنجیان آزادی 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 توی هزو خوردی یا برو باز کن که بکن هیوی و امیدمش آنازی یا هر بکن
ناوی تمایش مره بوجیانی او بسه ایتی کس نبیشه مجینا تنو بکسه تبلند کر بانگاجن جنجیان و آزادی ناوی ترم زامه جینا جان باولاتی تبلند کر بانگاجن جنجیان و آزادی ناوی ترم زامه جینا جان باولاتی